Father, we thank you this morning. We're grateful for this opportunity we have, the freedom and the liberty to come into this place, to freely serve and to worship. We also thank you for this special season where we remember our Savior, His birth. And so as we celebrate and worship Him, we ask for your presence in our midst this morning. Lord, speak your word unhindered and bring transformation in our lives. In Jesus' mighty name, amen. This morning, I want to discuss with you the Joseph factor. The story of Christmas is about God and His love for humanity. It is about the gift of God to humanity. But you know, God cannot do, or God will not do anything without us. There are some things God will do without us. And there are some things God has already created without you and I. But when it comes to human interaction, God used our fellow human to reach out to us. The entire plan of God is predicated on His love. But God needs you and I to fulfill that purpose. And in Christmas, one of the people that God had to use, who's often neglected in the Christmas preachings and stories, is the man called Joseph. We talk about Mary. We talk about the angels. We talk about the Magi. We talk about the kings who brought gift to Jesus. And we talk just a little bit about Joseph. And that is how most of us often feel. Sometimes your contribution is not so much, but without you the story cannot be completed. And I pray that God will remember you. Because without Joseph, the whole story of salvation will break down. And yet, He's never been spoken often. So I'm taking my scripture from Matthew chapter 1 verse 18. And I'm going to read all the way down to 25. 18 to 25. Okay, let me read. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David,
Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. यसरी लेखेको छ मत्ती 1 अध्यायको 18 देखि 25 सम्ममा येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई समूहमा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई मुक्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुको दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिमीले पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुन्छ। अब अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनको एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउँदै योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाम येशू राखे। आमेन। Amen. Amen. The story is set in the context of the Jewish community. यो चाहिँ यहुदाको समाजको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। Matthew is a Jew and he's writing the story of Jesus to the Jews. अनि मत्ती चाहिँ यहुदी थियो अनि उनले चाहिँ त्यहाँको समाजको बारेमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ लेखेको थियो। And in order to respect their tradition and customs, अनि तिनीहरूको चाहिँ पारम्परिक चाहिँ के थियो भने, and also to give credence to who Jesus is, अनि येशू ख्रीष्ट को भन्ने कुरा बारेमा पनि उनले प्रचार गर्नु थियो। he tells the genealogy अनि उहाँको चाहिँ मानिसहरूको पुस्ताको बारेमा पनि कुरा थियो, to show that Jesus अनि जो यो देखाउँछ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ is from the line of the tribe of Judah, अनि यहुदाको बारेमा चाहिँ थियो, is from David. अनि दाउदबाट थियो। And so Matthew is very careful because he understood that without that, Jesus' story will not be complete. अनि मत्ती चाहिँ यस बारेमा चाहिँ प्रश्न थियो कि उनीलाई थाहा थियो कि यी कुराहरू व्यक्त गरिएन भने चाहिँ अनि येशूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ प्रचार प्रसार हुन गाह्रो थियो। And then by so doing, he also make reference to the prophetic word from Isaiah. As we all know, Isaiah chapter 9 verse 7, we know that it is there, the prophecy is there. And in Genesis chapter 3 verse 15 about the evangelium, the prophecy in Genesis 3:15 that says that a time is coming when you, the mother, Eve, will give birth to a son, and the son will strike the head of the serpent, and the serpent will bruise the heel. They need to trace all that, and Matthew is careful in doing that. अनि यसमा चाहिँ मत्ती चाहिँ यति धेरै उसको कुराहरू थियो कि उनले चाहिँ परमेश्वरको सुरुदेखि अहिलेसम्म अनि जन्म नहुँदासम्म चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको जन्म हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ भविष्यवाणीदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न कुरा कालखण्डमा भएका घटनाहरू चाहिँ उनलाई त्यहाँ बताउनु थियो, बुझाउनु थियो, ताकि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न देखिन्थ्यो। Number one, Matthew put the story of Jesus in a family context. अनि पहिलो कुरा चाहिँ मत्तीले चाहिँ येशूको बारेमा चाहिँ उहाँको परिवारको बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ। Young Mary is to be married to an intelligent man, Joseph. अनि एउटा व्यक्ति जो चाहिँ विवाह हुन बाँकी थियो जो चाहिँ योसेफ थियो, उसको नाम चाहिँ। And everything is now agreed between the families. In those days, it's not like these days when you meet somebody on the street. No, it's the families that negotiate the marriage. I think probably where we come from, they still do it, isn't it, somehow? अनि त्यति बेला चाहिँ अहिले जस्तो परिस्थिति थिएन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एकअर्कालाई भेट गर्छौँ, माया प्रीति गर्छौँ अनि विवाह गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ परम्परा चाहिँ
एकवटा दुईटा परिवार बीच भेटवार्ता हुन्थ्यो अनि त्यहाँ कुराहरू हुन्थ्यो अनि विवाह कुराहरू त्यसरी चाहिँ चल्थ्यो They have probably set their wedding dates. अनि त्यति बेला कुराहरू यहाँ भनेको छ And they are networking and buying all kinds of stuff. अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एकअर्का किन्ने कुराहरू छ And the Bible says that just before they had their wedding, अनि विवाह हुन अगाडि चाहिँ यहाँ बाइबलले भन्दछ कि Mary had a visitation. अनि त्यहाँ मरियमको बारेमा त्यहाँ कुराहरू गरिएको छ जो चाहिँ गर्भधारण हुनुको कुराहरू And it's not human beings. अनि जो चाहिँ सायद मानिसहरू थिएन It's angel. त्यो स्वर्गदूत थियो Angel Gabriel visits Mary अनि स्वर्गदूतले चाहिँ मरियमलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भेट गरेको हामी पाउँछौँ and tells young Mary, अनि मरियम जो चाहिँ जवान पुरुषलाई भन्दछन् who is excited to be married, अनि जो चाहिँ विवाह गर्न गइरहेको छौ I'm sorry, Mary, म क्षमा चाहन्छु मरियम you're going to be pregnant. अनि त तिमी चाहिँ एउटा गर्भवती हुनेछौ And Mary says, what are you talking about? मरियम भन्छ त के भन्दै हुनुहुन्छ How can I get pregnant? म कसरी चाहिँ गर्भवती हुन सक्छु I'm not married yet. म अहिलेसम्म विवाह भएको छैन Look at wedding invitation cards. हेर्नुहोस् त मेरो विवाहको लागि चाहिँ प्रचार अझै यही बाँकी छ We have sent it around. हामी आफ्नो छरछिमेकी गरेर आफ्नो तर्फ We are preparing for the food. हामी खानेकुराको बनाइरहेका छौँ Do you understand what you are telling me, Gabriel? अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ How can I be pregnant? म कसरी चाहिँ गर्भवती हुन सक्छु With who? म कसरी कसैबाट गर्भवती हुने What is my husband to be going to think of me? अनि मलाई चाहिँ मेरो हुनुहुने वाला श्रीमानले के भन्ने छ Gabriel, what are you saying? लोकले तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ But how can it be possible? अनि यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन सक्छ छ And the angel said that, don't worry. अनि स्वर्गदूतले भन्छ नातिउ With God, जो परमेश्वरद्वारा all things are सबै कुरा चाहिँ सम्भव छ Now, the interesting aspect of this story is that महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ कि Mary, like all of us, अनि मरियम चाहिँ हामी जस्तै हुन् may be very, very busy. अनि साथै हामी एकदम We have our own plans. हाम्रो आफ्नो योजनाहरू छ We have our own dreams. हाम्रो आफ्नो सपनाहरू छ You have your own goals. हाम्रो आफ्नो योजना छ You have your own mission. हाम्रो आफ्नो हाम्रो दिन गर्ने कुराहरू छ But this season, तर यो समयमा चाहिँ God says, I want to interrupt your program. म चाहिँ तपाईँहरूको माझमा यो कार्यक्रम चाहिँ केही गर्न चाहन्छु I need a space somewhere in your life. म हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी के परमेश्वर चाहिँ स्थान चाहनुहुन्छ Mary is thinking about the marriage to Joseph. अनि मरियमले चाहिँ जोसेफको विवाहबारे सोच्दै थियो God is thinking about Mary being part of the divine plan. अनि तर परमेश्वर चाहिँ एउटा चाहिँ स्वर्गीय चाहिँ भाग हुन चाहन्छन् As scared and dangerous as Mary is thinking, अनि यति बेला चाहिँ मरियमले चाहिँ विभिन्न कुराहरू सोचिरहेको थिए डराइरहेको थिए Mary eventually said that, let it be. अनि मरियमले चाहिँ एकदम यो हुन दियोस् At the back of her mind, अनि उसको हृदय दिमागमा के चलिरहेको थियो भने she is thinking, how is this thing going to be? अनि यो चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन जानेछ त We're talking about the work of the Holy Spirit in our lives. अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा कामको बारे कुरा छ The Christmas season and the story अनि क्रिसमसको समय र कथाहरू चाहिँ is about God making the impossible possible. अनि परमेश्वरले चाहिँ असम्भव कुरा चाहिँ सम्भव बनाउने कुराहरू छ The first impossibility पहिलो कुरा हुन नसक्ने कुरा चाहिँ is God becoming man. अनि परमेश्वर चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसको रूपमा आउने हुनुहुन्छ The second impossibility अनि दोस्रो कुरा चाहिँ is Mary becoming pregnant without sleeping with anybody. मरियम चाहिँ गर्भधारण हुनेछन् जो पुरुष बिना Again, let me sound this warning. अनि यस कारण म एउटा भन्न चाहन्छु कि You see, Mary and Joseph were courting, अनि मरियम र जोसेफ चाहिँ भेटवार्ता भएको थियो but they never slept. अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरू सुतेका थिएनन् If they had slept together, उनीहरू सुतेका भएर सँगै Mary would have been out of the race. अनि मरियम चाहिँ आफ्नो समाजबाट बसेको हुने थिए But because of the life of purity, अनि एकदम सिद्ध हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि God saw her अनि परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई चुन्दछन् and said that because of your restraint and discipline, अनि तिमी चाहिँ एकदम राम्रो बानीमा भएको र परमेश्वरमा एउटा डरको जीवन बिताएको कारणले you गर्दा are a good candidate for what I'm about to do to the universe. अनि तिमी चाहिँ एउटा असल व्यक्ति हो जो चाहिँ मैले तिमीलाई छान्दैछु Joseph is here now. अनि नाउ चाहिँ योसेफ कुरा हामी He is the big man in this picture. अनि यो योसेफ चाहिँ एकदम ठुलो व्यक्ति हो यस कथामा God bypass him अनि परमेश्वर उनबाट and चाहनुहुन्छ speak to
Mary. अनि परमेश्वरले मरियमसँग बोल्नुहुन्छ Because God can fulfill this agenda without Joseph. अनि परमेश्वरले थाहा थियो कि योसेफद्वारा चाहिँ त्यो काम हुन सक्दैन थियो So he speaks to Mary. उनले पहिला चाहिँ मरियमसँग बोल्नुहुन्छ Because Mary is the one to carry Jesus. अनि मरियम त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वर आफ्नो And if Mary is okay, अनि मरियम चाहिँ त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट थिइन् God will solve Joseph's problem अनि चाहिँ अब परमेश्वरले योसेफलाई देख्नुहुन्छ and that of Mary. अनि चाहिँ मरियमको जीवनमा And so the Bible says that Joseph, number one, we see Joseph in this story. Number one, Joseph was a man who was a holy man. He was a person who was law-abiding, and he was a man who was disciplined and patient. अनि यहाँ हेर्यो भने चाहिँ योसेफ चाहिँ परमेश्वरमा एउटा धर्मी व्यक्ति थिए जसले परमेश्वरको वचनमा डरमा अनि परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्ति थिए The Bible says in verse 19, because Joseph, her husband, was faithful to the Lord. So Joseph was a faithful man. अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि योसेफ चाहिँ एउटा परमेश्वरमा डरमा रहने व्यक्ति अनि परमेश्वरको भयमा रहने अनि परमेश्वरको वचनमा रहने व्यक्ति थियो He was faithful to God. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरमा एकदम इमानदार थियो He was faithful to Mary. अनि ऊ एउटा मरियमसँग पनि एकदम राम्रो बानी थियो And so God saw through her heart, his heart. So अनि मरियमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको हृदय देख्नुहुन्छ this is the man whose family I can manifest my promise. अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो यी दुईद्वारा चाहिँ म आफ्नो चाहिँ भविष्यवाणी चाहिँ पुरा गर्नेछु The Bible says that in his faithfulness, अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ वचनमा चाहिँ परमेश्वर योसेफको बारेमा चाहिँ भनेको छ according to the law, अनि ल अनुसार कानुन अनुसार चाहिँ he is supposed to reject Mary. अनि उले चाहिँ मरियमलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने त्याग्नुपर्ने थियो Because the law says anybody who is pregnant अनि कानुनले भन्दछ कि विवाह अगाडि चाहिँ जो चाहिँ गर्भधान हुन्छ without being married विवाह अगाडि must be killed. उलाई चाहिँ मार्नुपर्ने थियो So Joseph is a faithful man to the law. अनि योसेफ चाहिँ परमेश्वरको भय र डरमा रहने व्यक्ति थियो And he must allow the law to have its course. अनि उले चाहिँ त्यो कानुनलाई चाहिँ परित्याग गरिदिन्छ But because he loved Mary किनभने उले मरियमलाई एकदम प्रेम गर्दथे and doesn't want to disgrace and destroy Mary and the baby, अनि उले त्यही भएर चाहिँ उले चाहिँ मरियम र मरियमसँग हुनलाई in his mind, उसको हृदयमा he's thinking, I'm going to do this quietly. अनि उले सोचिरहेको थियो म चाहिँ गुप्त रूपमा गर्नेछु भनेर Because if he doesn't do it quietly किनभने उले चाहिँ एकदम गुप्त रूपमा गर्यो भने and they kill Mary, यदि मरियमलाई उनीहरूले मारे भने they will kill Jesus. अनि उनले परमेश्वरलाई पनि मारे And if they kill Jesus, उनीहरूले परमेश्वरलाई मारे भने there won't be any salvation for any of us. अनि हामी चाहिँ यसरी बेलाउने थिएनौँ Jesus was to be killed anyway, परमेश्वरलाई जसै पनि मार्नुपर्ने थियो but certainly not as a baby in the womb. अनि त्यो चाहिँ गर्भमा हुने बेला त होइन And so Joseph is thinking, अनि यसोले सोच्दै थियो what do I do? अब म के गरौँ Let me quietly leave Mary म अब चाहिँ बिस्तारै गुप्त रूपमा चाहिँ मरियमलाई छोड्नेछु so that the law won't destroy her. अनि कानुनले चाहिँ उनलाई चाहिँ खराब नपाओस् भनेर You see, there are many of us here अनि हामी यहाँ देख्छौँ हामी धेरै छौँ that are very vengeful, अनि हामी चाहिँ एकदम धेरै छौँ that are very unforgiving, हामी चाहिँ हामी एकअर्कालाई क्षमा दिँदैनौँ that are very revengeful. हामी एकअर्का विरोधमा जान्छौँ If you can't have your way, अनि हामी आफ्नैबाट गयौँ भने you must destroy everything. हामी सम्पूर्ण हाम्रो कुराहरू त्याग्नु If you would disgrace me, Mary, अनि मरियमले हामी चाहिँ परित्याग I have गर्यो every right to disgrace you. अनि यहाँ सबैलाई चाहिँ परित्याग हुन्छ If you are going to make my friends make mockery of me, अनि मैले मेरै बारेमा कुरा गरेँ भने my family look at me मेरो परिवारले मलाई हेर्नेछ and laugh at me. अनि मलाई हेरेर त हाँस्नेछ Look at this foolish man. अहिले हेर्ने यो व्यक्तिलाई Somebody impregnated the wife अनि उनीहरूले चाहिँ उसको मान्छे and he's still marrying her. अनि अझै त्यही पनि What a shame, Mary. यो कस्तो खराब कुरा हो You and I will pay her back. अनि हामीले चाहिँ एक दिन त्यो ऋण चुकाउँछौँ You want to be justified हामी चाहिँ त्यो कानुनको निम्ति that you are righteous. अनि हामी यहाँ हुन्छौँ You want everyone to know हामी सबैजना चाहन्छौँ कि you जाने भनेर are the best one. हामी चाहिँ एकदम परमेश्वरको Now, सबै हो Joseph didn't do that. अनि योसेफले त्यो काम गरेन He wanted to do something quiet अनि योसेफले चाहिँ एकदम गुप्त रूपमा त्यो कामहरू गर्न चाहन्छ so that he will share some of the blame अनि उनले चाहिँ त्यो त्यो आफ्नो विद्यमान कामहरूबाट and then Mary too will share a little bit. अनि मरियमलाई जति त बचाउन सकोस् भनेर At least Mary won't die अनि त्यस कारणले गर्दा मरियम मर्ने छैन and Jesus too won't die. अनि येशू ख्रीष्ट पनि मर्नुहुने छैन He was a gentleman. अनि उहाँ चाहिँ एकदम इमानदार व्यक्ति थियो
Now, if you go again, Joseph was also a God-fearing person. हामी हेर्यो भने चाहिँ योसेफले परमेश्वरको डरमा जिउने व्यक्ति थियो। He did not want to contribute to the death of Mary and the baby ऊ चाहँदैन कि उसको कारणले गर्दा चाहिँ मरियम र बच्चा चाहिँ मरोस् भनेर, because he feared God. किनकि ऊ परमेश्वरसँग डराउँदो थियो। He decided not to do what the law permitted him to do. अनि ऊ चाहँदैन कि कानुनद्वारा जुन काम चलोस् भनेर, So he decided to walk away quietly. ऊ चाहन्थ्यो बिस्तारै चाहिँ म शान्त रूपमा चाहिँ गुप्त रूपमा त्याग्ने छु। You see, when you fear God, जो चाहिँ हामी परमेश्वरमा डराउँदो छ, you don't harm people. अनि तपाईँसँग चाहिँ मानिसहरू हुने You छैन, don't betray people. तपाईँले चाहिँ परमेश्वर मानिसहरूलाई त्याग्ने छैन, You don't become vengeful. हामी चाहिँ एकअर्कालाई काम विरोधमा काम गर्ने छैनौँ, You don't become bitter. हामी चाहिँ किन्तु हुने छैनौँ, You don't become unforgiving. हामी चाहिँ क्षमा नहुने व्यक्ति हुँदैनौँ। When you are God-fearing, जब हामी परमेश्वरको डरमा जिउँछौँ the love of God is set ablaze in your heart. अनि परमेश्वरको त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ जाग्ने छ, You care for people. हामी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्नेछौँ, You do everything to save those who are in trouble. अनि हामी चाहिँ जो चाहिँ अप्ठ्यारा पर्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी सहायता गर्नेछौँ। When you are God-fearing, जब हामी परमेश्वरसँग डराउँदछौँ you think about God first. हामी पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई हामी सोच्नेछौँ, You don't become selfish. हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वार्थ हुने छैनौँ, You don't become self-centered. हामी आफैमा मात्रै जिउँदैनौँ, You don't build up ego. हामीमा चाहिँ एकदम भित्र रूपमा चाहिँ नराम्रो कुरा When you हुन्छ। are God-fearing, जब हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ you care about the weak. अनि हामी एकदम कमजोर व्यक्तिलाई हामी वास्ता गर्छौँ, You care for the poor. हामी गरिब व्यक्तिलाई वास्ता गर्छौँ। When you are God-fearing, जब हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ you don't betray people. हामी एकअर्कालाई धोका दिँदैनौँ। When you are God-fearing, जब हामी परमेश्वरसँग डराउँछौँ your love goes beyond हाम्रो प्रेम चाहिँ हामीभन्दा धेरै पर हुन्छ। revenge अनि त्यो चाहिँ and vengeance. अनि त्यो नराम्रो कुरा हामीबाट हट्ने छ। So the Bible says that he decided to live quietly. अनि वचनले भन्दछ कि योसेफले चाहिँ उसलाई चाहिँ गुप्त रूपमा त्याग्नु छ भनेर। And because of that in Joseph's heart, अनि त्यो कुरा जो योसेफको हृदयमा आउँदै थियो eventually God visited him as well. अनि परमेश्वरको स्वर्गदूत त्यहाँ He आउँछ। says that that night, अनि त्यो रात चाहिँ an angel of the Lord appeared to him in a dream. अनि सपनामा चाहिँ योसेफको सपना आउँदो You हुन्छ। see, first an angel appeared to Mary. पहिलो चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ मरियमको हृदयमा आए He could have been jealous. अनि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो एकदम God, why did you come to me first? परमेश्वर चाहिँ पहिलो कुरा मसँग आउनुपर्ने थियो। I am the one to be the husband. म चाहिँ त्यो श्रीमान हुनु गइरहेको थिएँ, But you are not the husband yet. तपाईँ चाहिँ असल त्यो श्रीमान हुनु हुँदैन। God doesn't need your permission. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहनुहुन्न, Because you are not yet married to her. किनभने अहिलेसम्म मरियमसँग उसको विवाह भएको थिएन। But he wasn't jealous. अनि तर पनि त्यसले He was gentle. एकदम ईमानदार थियो, He was kind. ऊ चाहिँ नम्र थियो, He was nice. ऊ एकदम राम्रो थियो। And God saw through her his heart. अनि उसको हृदयबाट परमेश्वरले The हेर्नुहुन्छ angel visited him. अनि स्वर्गदूत चाहिँ उसको जीवनमा आउनुहुन्छ। So you see, Mary's problem is solved. मरियमको चाहिँ काम सकियो Because Mary would have looked like a moron. अनि चाहिँ मरियमको यो कुरा त्यतिखेर चाहिँ एकदम अशान्त हुने A थियो, mad person. एकदम नराम्रो एकदम दिमाग खैरो भएको हुने थियो। Explaining to your husband to be अनि कसरी चाहिँ मैले तिम्रो श्रीमानलाई भन्ने भनेर that you are pregnant. म चाहिँ गर्भवती छु भनेर And who are you pregnant with? अनि कसबाट चाहिँ गर्भवती भयो भनेर With the Holy Spirit. अनि स्वर्गदूतद्वारा No, you go to jail. अनि हामी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ No, none of us will believe that story. यो कथा कसैले विश्वास गर्दैन। And so there was no way Mary was going to be able to explain to Joseph. अनि कसले चाहिँ उसलाई योसेफलाई बोल्छ, Mary just left it there. अनि मरियमले त्यही कुरा सबै छोडिदियो। And God अनि परमेश्वर चाहिँ took care of her case. अनि परमेश्वरले उनको वास्ता गरिन्। I want to tell somebody this morning. म यस बिहान म के भन्न This चाहन्छु, Christmas season, यो क्रिसमसको समयमा चाहिँ the battle you are facing जुन चाहिँ यो द्वन्द्व हाम्रो हृदयमा छ, belongs to the Lord. परमेश्वरको हो। The issue you are dealing with हाम्रो जीवनमा जुन घटना छ, belongs to the Lord. परमेश्वरद्वारा हो। The case you are handling जुन कामहरू भइरहेको छ, belongs to the Lord. परमेश्वरकोमा हो। Your silence, हाम्रो शान्त, your quietness हाम्रो नम्रता, is no weakness. हाम्रो कमजोरी पनि होइन, Because God किनभने परमेश्वर is fighting for you. हामीसँग लड्दै हुनुहुन्छ। God परमेश्वर is speaking for you. हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। The issue you cannot deal with, जुन कुरा हामी भरोसा trust in God परमेश्वरमा भरोसा गर्नु with all your heart, अनि हाम्रो हृदयबाट, with all your mind, हाम्रो हृदयबाट and with all your soul. अनि हाम्रो सम्पूर्ण हृदयबाट Lean not on your own understanding. हामीले आफ्नो विचारमा होइन, In all your ways, हाम्रो सम्पूर्ण कुराद्वारा acknowledge the Lord, अनि परमेश्वरलाई विश्वास and He गर्नु will direct your path. अनि हाम्रो परमेश्वर He said, "The battle is mine, किन भरपर्दो मानिस हुन्छ, saith the Lord." परमेश्वरद्वारा He बचाइ said that I have begun, मैले सुरु गरिदिएको छु and I will finish
be against us. हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि हुन Just सक्दैन put your trust in Him. यदि हामी परमेश्वरमा भरोसा Call गर्छौँ, upon the Lord. परमेश्वरसँग गर्छौँ, Allow Him to have eminence in your life. हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई He is परमेश्वर चाहिँ the author हाम्रो चाहिँ सबै कुराको and the मालिक, finisher हाम्रो कुन चाहिँ अन्त हुनुहुन्छ of your faith. हाम्रो हृदयको। What are you afraid of? हामी किन डराइरहेका छौँ? What is the problem? कि हाम्रो बिचमा के छ? What is the difficulty? अप्ठ्यारोपनहरू के छ? What is the issue? हाम्रो कामहरू के छ? Whatever you are dealing with, हामी चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। if you listen to God यदि हामी परमेश्वरलाई सुन्छौँ and भने, allow God to have His way in your life, परमेश्वरलाई हामीद्वारा काम गर्न दिन्छौँ भने He will fight your battles for you. हाम्रो लडाइँ चाहिँ परमेश्वर लड्नुहुन्छ। He will deal with the enemy for you. परमेश्वर सबै कुराहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ। He will make a way where there seems to be no way. हाम्रो सबै अप्ठ्यारोपन परमेश्वर राम्रो बनाउनुहुन्छ। I can imagine अनि हामी सुन्न सक्दैनौँ। Joseph who was angry last night. अनि युसुफ चाहिँ त्यो समय त रिसाइरहेको थियो। Joseph was not happy, you know that? युसुफ चाहिँ खुसी थिएन Because Mary said she's pregnant. किनकि मरियमले गर्नु चाहिँ भने। So Joseph went home very angry. अनि युसुफ चाहिँ घर चाहिँ रिसाउँदै He गयो। woke up the morning अनि जब बिहान उठे and the guy is smiling. अनि युसुफ चाहिँ हाँस्दै थियो। And Mary is confused. अनि मरियम चाहिँ Are you not the one who was angry with me last night? रातसँग तिमी मसँग रिसाइरहेको थियो। What happened to you? This... त्यसलाई के भयो? And Joseph said, don't worry, Mary. अनि म जोसेफले नरिसाऊ। I also had a visitation अनि स्वर्गदूतद्वारा ममा पनि from बोल्यो। the same angel त्यही स्वर्गदूतद्वारा that brought you the good news. तिमीलाई जुन चाहिँ असल सुसमाचार सुनाए, I'm going to support you. म तिमीलाई चाहिँ सान्त्वना दिने साथ दिनेछु। I'm going to be with you. म तिमीसँग हुनेछु। You see, God was protecting Mary, किनभने भारतमा परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई बचाइरहेको छन्। but God needed human protection for Mary as well. अनि मानिसद्वारा पनि परमेश्वर चाहन्थे कि मरियमलाई You cannot fulfill the vision of God in your life alone. हामीले एक्लैले चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। It doesn't matter how smart you are. हामी जतिसुकै बुद्धिमानी भए तापनि We need each other. हामी एकअर्का चाहिन्छ। Tell the person sitting next to you, एकअर्का हामीसँग वरिपरिका भरौँ। I need you. I need you भने हामी And tell the person again, अनि एकअर्कालाई भन्नु you पर्छ। also need me. तिमीलाई म पनि चाहिन्छ। एकअर्कालाई भन्नुस् त म तपाईलाई चाहिन्छ, तपाई मलाई चाहिन्छ भनेर आफू चाहिँ वरिपरि पर्नेलाई। And all through the story, अनि सम्पूर्ण कथाद्वारा if Joseph was not there, अनि युसुफ त्यहाँ थिएन भने Jesus would not have been born. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्म हुने थिएन। He would have died in the womb of Mary. अनि मरियमको गर्भमा मर्ने थिए। I don't know who is standing next to you. मलाई थाहा छैन तपाईको छेउमा There are many of us, we don't respect one another. हामी एकअर्कालाई व्यवस्था गर्छौँ। We look down upon people. हामी त्यो मानिसहरूलाई हेर्छौँ। We degrade people. हामी उनीहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ। Sometimes God brings people in your life परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा ती मानिसहरू ल्याउनुहुन्छ। to guide you, हामीलाई बाटो देखाउन to पनि, shepherd you, हामीलाई चाहिँ डोराउन to पनि, protect you, हामीलाई सुरक्षा गर्न to पनि, inspire you, हामीलाई अगाडि बढाउन to पनि, encourage you. हामीलाई अगाडि बढाउन The सक्छ। journey may be long, अनि हामी कोबाट आएका छौँ त? but you're not alone. हामी एक्लै छैनौँ। Some of us, we have bad relationships. हाम्रो जीवनमा हामी नराम्रो सम्बन्धहरू हुन सक्छ। Mary could have said, मैले भन्न सक्थिन्, who are you, Joseph? यो चाहिँ तिमी को? I am the one carrying the Savior. मैले चाहिँ I am the one carrying the Messiah. मसाया चाहिँ मैले बोकिरहेको Listen to me, Joseph. छु। मलाई सुन योसेफ। But Mary was humble. मरियम चाहिँ एकदम शान्त You see, छ। all through the story, कथा हामी हेर्दै गयो भने you never hear the voice of Mary. हामी त्यहाँ चाहिँ मरियमको हामी शब्दहरू सुन्दैनौँ। Hello? हेलो सुन्नुहोस् त, You never hear the voice of... मरियमको हामी शब्दहरू सुन्दैनौँ। The only time you heard his voice is when she was asking the angel how it's going to be. Apart from that, finish. अनि त्यहाँ कथाहरू हेऱ्यो भने किन कसरी भन्ने माथि मरियमको शब्द सुनिन्छ र त्यतिबाट हामी मरियमको शब्दहरू सुन्दैनौँ। This is my take. यो चाहिँ मेरो राजी हो। Mary was so focused on the vision and the seed. मरियम चाहिँ अनि त्यो गर्व दिने व्यक्तिमा चाहिँ एकदम The outside world meant nothing to her. संसारको लागि उसलाई वास्ता थिएन। She was never involved in anything संसारमा कुनै माटोमा because she was focused on what she was hearing. जसले व्यक्तिलाई I want to share with you this morning, आज यस बिहानी whatever vision God has given to you, जुन चाहिँ योजनाहरू हृदयमा दिएको छ, whatever dream God has given to you, हामीले जुन चाहिँ सपनाहरू दिएको छ, if you focus on the vision, त्यो हामी त्यो कुरा हामी चाहिँ हेर्यौँ it भने doesn't matter the challenge. हामी जस्तो त्यो अप्ठ्यारो समय भए If पनि it is God that dropped that in your spirit, यदि परमेश्वर हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ भने you will fulfill it. अनि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण हुनेछ। He will bring the resources. हामीलाई चाहिँ सबै कुरा ल्याइदिन्छ। He will bring the people. अनि मानिसहरू ल्याइदिन्छ। He will make a way. हामीले चाहिँ बाटो बनाइदिन्छ। He will be the battle for you. परमेश्वर हाम्रो लडाइँ लड्नुहुनेछ। And you will see yourself हामीलाई चाहिँ देख्नेछ कि हामीलाई that God is on your side. हाम्रो सब परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। Joseph was the man
योसेफ व्यक्ति थिए that God is counting on जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हेरेको to थियो protect Mary. अनि जो मरियमलाई चाहिँ सुरक्षा दिनको निम्ति I want you to tell your neighbor, हामीले छिमेकीलाई भनौँ त God is counting on you परमेश्वरले हाम्रो साथ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ to win the world for Jesus. अनि परमेश्वरको राज्यको विजयको निम्ति God is counting on you परमेश्वर हामीलाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ to help grow the church. अनि मण्डलीले उठाउनको निम्ति God is counting on you परमेश्वरले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ to preserve the best things in our society. हाम्रो समाजमा असल काम गर्नको निम्ति God is counting on you परमेश्वरले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ to support the weak. अनि कमजोरलाई उठाउनको निम्ति God is counting on you परमेश्वरले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कि to help the poor. गरिबहरूलाई वास्ता गर्नको निम्ति God is counting on you परमेश्वरले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ to be the soldier हामी एउटा चाहिँ सिपाही गर्नको निम्ति in the spirit पवित्र आत्माद्वारा for the kingdom of God परमेश्वरको राज्यको निम्ति to go where God has ordained for it to go. अनि हामी चाहिँ त्यो राज्यमा पुग्नेछौँ Because of that, God gave Joseph a responsibility. हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हामीलाई केही कामहरू दिनुभएको छ And the fourth thing is that Joseph was an obedient man. अनि योसेफ चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ एकदम इमानदार व्यक्ति थियो When he woke up, जब उठ्यो he went straight to mission. अनि उ चाहिँ यो He योजनामा हिँड्यो he didn't waste time. उसले चाहिँ कुनै समय खर्च गरेन You know, there are many of us, हामी थाहा छ कि हामी धेरै जस्तो we analyze the things of God till the things of God get destroyed. अनि हामी चाहिँ एकदम धेरै कुरा सोच्न थाल्छौँ कि परमेश्वर त्यो कुराहरू There are many of us, when God is speaking to us, we say, maybe, yeah, I want to go. Maybe I should wait. Maybe not now. Is it maybe what if it doesn't work? Well, maybe they won't even believe. We keep on going on and on until we don't do it. अनि जब परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा हामी योजनाहरू दिन्छ कामहरू दिन्छ नि ओ त्यो गर्ने कि नगर्ने के सामने योजना छ त्यो योजना धेरै कुराहरू हाम्रो हृदयमा अनि दिमागमा हामी सोच्न थाल्छौँ The Bible says Joseph woke up the next morning. जब योसेफले त्यस बिहान उठ्यो The first thing he did पहिलो कुरा उसले गर्यो कि was to go and marry Mary. अनि उ चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मरियमसँग गयो He said, Mary, I'm going to marry you. मरियम म तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु You are pregnant by the Holy Spirit. तिमी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएका छौ And God says, I should marry you. अनि परमेश्वरले मलाई भन्यो तिमीलाई Let's विवाह get गर। on. हामी जब बिहा गरौँ He obeyed God. उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मान्यो You see, to obey is better than sacrifice. अनि परमेश्वरको वचन मान्नु भन्दा चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु मान्नु चाहिँ असल कुरा हो We want to see the power of God in our lives. हामी चाहिँ हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको कामहरू चाहिँ शक्ति चाहिँ हामी देख्न चाहन्छौँ If we want to succeed in this life, यदि हामी परमेश्वरको काम चाहिँ हामीले जुन यस जीवनमा देख्ने हो भने if we want to experience breakthroughs, हामी चाहिँ हामी चाहिँ एकता हाम्रो हृदयबाट चाहिँ पुग्नुपर्छ we must walk in obedience. हामी चाहिँ एकदम परमेश्वरको आज्ञाकारितामा हिँड्नुपर्छ Let us obey the word of God. ले चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी चाहिँ मानौँ Let us obey the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्माको कुराहरू मानौँ I don't know what the Holy Spirit is telling you now. अहिले म थाहा छैन सर्वोच्च पवित्र आत्मा तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको हृदयमा You want to be like Joseph. हामी चाहिँ के हामी योसेफ जस्तो हुन चाहन्छौँ As I bring my message to an end, म चाहिँ वचनलाई चाहिँ अन्त गर्न अगाडि I don't know whether you want to obey God. अनि परमेश्वरको भन्नुभएको वचन मान्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ If you don't know Jesus as your personal Savior, अनि तपाईँलाई थाहा छैन कि परमेश्वर तपाईँ मुक्तिदाता हो कि होइन भनेर we're going to close our eyes right now. अनि तपाईँ आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्न चाहनुहुन्छ And then we're going to pray. अनि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ You want to be obedient like Joseph? के हामी योसेफ जस्तै हामी बन्न चाहन्छौँ त He had plans. किनभने हामी योजना छ He had activities. कामहरू छ But when God came, जब परमेश्वर आउनुभयो he forgot all that. उसले सबै कुरा बिर्स्यो And he said, Lord, I will do your will. अनि उसले भने कि परमेश्वर म तपाईँको काम गर्न चाहन्छु Is anyone here this morning who wants to say, Lord, I want to give my life to you? अनि त्यस बिहानी कसैले भन्न चाहन्छ प्रभु म मेरो हृदय तपाईँलाई दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ If you want to give your life to Jesus, यदि तपाईँको जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई दिन चाहनुहुन्छ भने will you be on your feet and I will pray with you? तपाईँ आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुनेछ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कोही हुनुहुन्छ प्रभु म तपाईँको जीवनभरि म We're not going to pray for those who are so we're going to pray for those who want to give their life to Jesus. Maybe you don't know Jesus. जो व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनिरहेको छैन तर पनि म आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने हामी उहाँको प्रार्थना गर्नेछौँ Mary and Joseph gave their life to Christ. अनि मरियम र योसेफले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई दिए Would you want to give your life to Christ this morning? त्यस बिहानी मरियम र योसेफले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिन चाहन्छौँ त Let's pray. आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ Father, we want to thank you this moment. परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद त्यस बिहानी I pray for all of us here today. यस ठाउँमा हामीलाई भेला गर्नुभएको निम्ति We have heard that you chose Joseph हामीले धेरै पनि यसोलाई तपाईँले छान्नुभयो to be part of your plan and purpose. तपाईँको योजनाको निम्ति हामी छान्नुभयो This morning we gather together at thy feet
हामी यस ठाउँमा यस गाडीमा भेला भएका छौँ and say, Lord Jesus, यस भन्छ हामी यसो प्रभु if you can use anything, तपाईले सबै कुरा चलाउन सक्नुहुन्छ भने you can use us as well. मलाई पनि चलाउनुहोस् There are parents, Almighty God, अनि परमेश्वर पिता who are praying for their children. अनि हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ There are husbands and wives अनि श्रीमान श्रीमती who are praying for the family. आफ्नो परिवारको प्रार्थना गर्छन् There are intercessors अनि उहाँको बिचमा who are praying for the church. अनि मण्डलीको प्रार्थना गर्छन् There are elders अनि त्यहाँ अरू एल्डरहरू हुनुहुन्छ that need grace. अनि त्यहाँ रुमको अनुग्रह चाहिन्छ Father, use us all हामी चलाउनको निम्ति to bring your glory to bear. अनि परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति Father, use us all. हामी परमेश्वर हामीलाई चलाउनुहोस् Hear our prayers, Lord, हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ and do your miracle in our lives. हाम्रो जीवनमा अचम्म कामहरू गर्नुहोस् Even in Jesus' mighty name. येशू ख्रीष्टको नाममा Amen. आमेन And I want to pray for those who are unwell. Immediately place your hand where you are sick. Everywhere that you are hurt, just place your hand. Father, in the name of Jesus, I release your healing grace. This is Christmas. The best gift you have given is Jesus. And the Bible said that by his stripes we are healed. On a Christmas day, we decree and declare healing over your people, restoration over your people, renewal over your people, revival in our soul. Let your fire blaze in our spirit and cause your will to be manifested in our life. Guide us this Christmas, preserve and protect us from the evil one. Any network of the enemy assigned against us, Father, I terminate it now in the name of Jesus. I pray that peace, love, joy, and hope will be our portion. In Jesus' mighty name, amen. आमेन